na orang cuma nama tak dikoni orang ini bimbang mana tak dikini misal apa? Ni ada di sambul bilang nasi orang di sana. Cuma dikira nama orang cuma ini. Tu nasile. Ni sambul lah. Oh ya Mr. Ben. Kelapa. Nama kira ni bimbang tak kamu ni cikira orang bukan main orang. Kena diwa. Nabula FM. Nabula FM. Nimbolo binaka sai kwangwa na bolele kani nonda tutuko ya nambongen dendai. Sabe basala taki na ministri ni buli be kemuni na ngoni buli ni kako ni tanga ya taka na madhala ni beitaroni. Ngoni oti na kiana kilka samitaki ni rato wasanga itolo na ngoni buli na primary me rato wakamati rato nga bakate kirato. Santi kia batiko na kisingo na tambana ni ubisa kadingo mina kiana itukutuku ni rato ririgo taka na ngoni ngo na non rato wasanga ni rawata na beitaroni e rato wantambeda. Robe rato na ngoni ngo e mbaki tini karua kandu e mbaki tini kaba rato kalasi walu kede tiko na ngoni ngo e nandua na korni buli e suba. E apaka salataki na minista ni buli Dr. Mahendra Reddy e na mataka inda na buku ni tikinongo kakawai sarki na baga lebu. Me bakani sa tike butaki ni kuwa ni katolu ni wasawasi ni buli ber na lubenda e na yanga bekianda na itumbutumbu ke kiam ni nangasi ni buli. Me rabawa salataki na lubenda e na kaya mbaleta na beitarongi kamera kakua ni lenga taka e ndua na ka. Toro rauti kona tambana ni tutu kuna FBC News ni ndua be rato nangoni bulingo e salenga e na mataka indai. Rato wagai tiku kede batuanga nangoni ngo ka rato wasanga mi rato walenga i rato ngai nambongi ni mbera ni rato ngai didibaki ki na wale ni mbula lewe suba. E rato wari raki na matabilo e lebu mai lo toka indai he lima na leo ni bonua beitaki na dhala ni no rato wasimati ki nandua na mati lao e baka mati balo. O rato na lima na tangani o yao Timothy Nangata, Peter Bagatao, Simoni Nadolawa, endua na loya mai lotoka, api meleki wai lomo ke Joshua na Bolubou. To soi kene katini kalima ni singa ni bulongo na kisi, menangaila ki rungo di na matabilo wai mai lotoka. Rato satur ke ditigo babe suna ilolongo babonga Simoni Nadolawa, bele mauti ana noa, ena buku ni tubaki ni nonambula. Matendo na ngoni bule mbaki tini kawalu, dhangai kwa e ruo nambasi ni kele ni mbasi mai lambasa ina noa. Tako sutiko na ngoni bulingo na mali ni ruo nambasi, mani buka suka nambasi toka iliu, tawa na ngoni ngo na kenro mali na ruo nambasi ngo. Tidi baki na bali nimbula mai lambasa, ya kalau dhani sama ilanga na ngoni bulo ya. Taruti ko mabesa na ngonongo na nrebo ni mbasi, ka nabora wateronye, mai beira na ubisa. Tumbo dhake kina basa ngabulu katulu na wil ni buka dhalaka yang ngani sala, ena mbaki ongo. Kina nonda itukutuko ningito, hereda dhake na timu ni Vodafone Flying Fijians, so Filimoni Dela Sau, endu enda kilabenaka ni sama tatagawoti na nonda ponua kina sota ni bura ena ragabiti ni kalima. Yang baula ki taladirato talangan na dhorbo no Dela Sau, ka tukuna ni sanga endu na timu wana na bundundo mebengate na mbuturara ni bola tagi ponua ena sota ni bura. Ndona tikina boreta kon Dela Sau ni nanganrebi na nonda beto koni kina nonda be masulaki na lewe biti. Nama kawaraka na FBC TV na sarabikina na nonda to wala tagi bonua o Ingilandi kena Vodafone Flying Fijians o ya na bitu na kaloko na ika tinika dio ni September o ya na bulongo. Tabakeri na bolele akani nonda tukutuku na mbonyende ndai. Yoni borong tu mai na Radio Fiji 1 totoka tunan raki na ngona ni ko ni takini yoni nandoba tu mai na ngonongo me do ben na ruana no binga rabi na singale ni ko ni sangula binaka oya wana kamana langi na makia na bi mataka mai na diwa kina rua na bi singale mai na moni tikina borong buka na Radio Fiji 1 nando mai biti bonga ni bi ani adu